district. Abera chung dana cheri yakina jamita chung me mako bendera me NRM me wo chung me pala duon luak majuri I parliament me Uganda. Ay malo mere kono a put pero cara mero cara boro twal ana bina winyo koppa me ya itwa ping na pol la papat ame Jokobo ni mono ngata me anti chung ke mo bedo flag bearer chani edok MP Honorable Denis Hamson Obua tia donyo achala bala son candidate me ajuri me twala duomwa majuri I parliament ana bina no information yen kun ya bot jameti levels of all la papat ento ginang te bin kubere kera te kwero ko ni mono pe ginname timere ite chike Uganda ni sole candidate kita wanu ngeo kere barbero ka duong muzee His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ento one look at ni definition me sole candidate ya don't taking full force I'm a sole candidate yuri mo yini ya iwore kwanyu form ineno tumcha kar ame ngato ken na mo kwanyu form ubeda pe manono miyo uluwe ni yini bedo sole candidate de no ngato kwanyu form e PM keri pe ento kame dano tie kwanyu form e chungeri automatically mono pe mi yini bedo sole candidate media houses binu kubre kedwa chim o bino goyarang chim tiene ria de ngwenor awunye duon ame jona agents na binu chalo gora amo recording duonen minna Denis Hamson Obua ame kobo ni mono an nuoti te pari me chapa ching kobo tene mere tieni an ko abina chung ite party me chapa ching enta wor machani NRM machala bala party dit o ya no ta jolo jo amami to lohere amami to ye me joining NRM me andang abina bedo ngara cheli ya kina jame ubini ye me dogera ko te party me NRM yen tigen aduong ikomtela me party me NRM kede Yoweri General Yoweri Kaguta Museveni amobe president wanie enti chake kar nono na tin ana bina bedo nyungo kop ame yai to pinga pola papa ame kobani abela tera ni nya pa mar duogo enti karama cho ye ana cho ye nyera te duogo ate worata date mako chalere ate bedo ke evidence me cho ye na idikatini ni ichame don wan worro baraza wangti mober Omara sub county abuka mola parish ana wora rara nya anu nya pe so I don't think mono is a coincidence ni mono nyango o duogo joke ne tia kobo ni mono era ento pa mo ni mono era anyang ni mono wero gidna mo timere kun jotia nyiyo pena penjo ni pingo nyiyo mara nyeho ni Omara Stephen aye peduogo piene ntie chungin ni ngata metia lo ne bedo government chief whip ame wang chawa mana moto loki luoro tia metio chiro ko ateha pin ngiyo ni ginna metimo apira tek bot luak majuri petie dong tia meti kero dit tutwal mai ku nyutu malo bot jadon ni en jodong mare tutwal da ngata me chung kene ngo petie ame mono goba mono po bedo ko pateni democracy by definition like democracy oboyo giname gwao jo ote bollo kuira bola ngato lanyo te carro en wur raber radio kitame chung ke chung apol da carro da lanyo dum pongeo nyeri pangeo ngomio manen in particular entia luoro tutwal pangeo ngomio en petie ye uchu nyim me accountability me ngo me enetimo bang luak
imo kipiera rio ame jokere kede I parlamenti ameda mi do medde e dokere I parlament me chwalo duon luak ma juri mi akobo ni a juri tia koho remu tia chwer ichuny luak ma juri igitia wang yen tela ame gini miro ginu nena porere ibang jo kenne ata moni mono kitima moti mer nie ne kwanyu nya oko I voters register nie obedo ginara me representing party wa me Amara me NRM yene chwala nyuta rach bedo melewi bojo yoho amami to bino donyi party ka gino neno nyo winyo niko di jama abedo kit man timere I party especially kame suspicion tieni nuti orchestrated by Jomogo Don amegin luer negi bedo flag bearers ke tamoni itigini ke ruam total me dictating na democracy kitamiro bed played kede ilok man ache chekie one two yelle kritimma meneno ni mono nyingo has been rectified uduogo on the voters register dang uyelle ikitoro long meneno ni mono one uchung enta kadi kono bedda monono akadi en amito nyopa amito ka koni en amito nyopa amito no akobo ene honorable Denis Hamson Obua tieni mono Stephen Omara Nyeko ti ballot paper me 2026 to 2031 me chwalo duon luak me juri I parliament dang atia chung me loyo en romo me da nyim kede dengu nyie I the town I the street ento wan wot wate kero tedero amobedo bol kuircha amegin ngeo chwer chunygi ke disappointment gi kanna metiye iloka cheche ko yewa gi kakan opoyo matek kai ko boniti yele me rectifying o tinere ni nuiti tem ko boningo me tinere ka kono to yele me rectifying o tinere ni nuati atem assuming giving it a benefit of doubt ni mono it must have been an error in the system en yele no enno kame winyu unu lokame aduong logo General Yoweri Kaguta Museveni ukobo ni ngara chel wot rot nye ne ni nyetie jame pe dang jo choni kum gipe jamo to dang choni uto ginoko jamo kobo ko dang choni ukobo gini uko dong miate rimono man bedo era ento umio doubting ka bedo era ubedo pi jama mobedo tinere events are mobile unfolding ame potero nya urwen the voters register donc be mandono utiu following closely kede timma the office malo kede office district enen ngo ame miro tim kede nyoni men yang ngo timere omiyo nyingcha urwen kede ngao miyo nyingcha urwen nyoni ngao di letting nyingo eno under order ngamo golo order ni nyingi yen kwanyo ko nyuni ngao golo order ni wek nyingi beda pe me beda chala bala era and rectification ama tia koboni abe kitono chike party ko woni kanyo pe yen kede kita process again on your work kede you can write a petition the office amela ko pe yera are you planning to do that or you've done it already? Yes, apoyo total chike party ko kitono en na mate local unie utiedo nkede a draft of a petition amedo tiu choko ametimma ameti led by my lawyer I was serving the office board jame ti concerned could me copy mere woro na he office bang aduong lobo na we nge ngo ametie atimere. It is also important meme yelwat ngeyo ni mono it has come to our notice ni pe nying Stephen Omara Nyeko keken apo duogo nying jo kenedang kono tie wunyeri po duogo ento ikit yora chelo no kame nying jo kene chada po duogo nying Stephen Omara po duogo
nuo jomer yeny ng'o miyo nyingi pod duogo eka tineno ng'o miro tim yor meneno ni nyingi have been rectified and reinstated if voters register pien wan disho bedo nyualle me Uganda wan disho ket wero me chung nyoni me bolo kwir kakan no keken niete party moro keken ame chunywa opwo regardless of your affiliation pira tek be kobokono ni mono apod pirang karabor an awinyo eno minna tia koni anri hachuni te party me chapa ching ana nena agudo pate lo ye atutut ento ngira mi lwag nge ni dana chiel lo ha chiel ngato keken mo be citizen me Uganda ticket wero me yai party man te ko wado he party cha President Yoweri Kaguta Museveni ametelo wanie en ni kome rik tino UPC amabe pari me chapa ching dan kapa ko bara chenyo potike ka der me UPC na chani kun enne na yeda da hobe chairman me party wa me NRM ichani speaker me parliament me Uganda Right Honorable Anita Among Luak Dushu Mioni Enu ti FDC enti chani ti NRM Deputy Speaker me Uganda ite gamente me NRM Deputy Speaker Thomas Tayebwa Dangrik nuti FDC ite pari me FDC Deputy kere namba mere FDC nahi kodi chani wanon lokiene enti chani Deputy Speaker me Parliament me Uganda ite gamente me NRM donc bedo me le wit me dana dit Roma government chief whip kama kobo in quotes me ya kelo such shallow arguments ni mo dana po choye kuno peti kere ngech akwa ho choye dlong amotinere ya duol ana choye nya duogo atikere chadenere atikere ginna mo honi nya duogo registrar mo cho adang tie na chani wo mere potie dang tie me tia tera me mokko tiele me ama choye kere ni na mata choye da potie na chani anti willing me sharing kere cho amut In summary, kado in case petition ini pete would put me yunyi duogi a book me bolo queer. And future me chuni don't yen one now. Kame utemo making all the efforts meneno ni nying nyao duogo I voter register pete duogo pinyoni pete lare kita na ne akobo kere chon akade jo ametto onyo jo pa ametto nyona kadi ubua ametto onyo pa ametto tieni mono an atia chung me bedo a member me parliament me ajuri kuna kwanyo duon luak me ajuri achwalo I parliament bien peho dum tio chiero wow ko Pingomio itamone Obua juri ni tikere ching kwanyo ni instead of dula me ti rightfully kere twer me neno kita me nying jo tikere book me bolo kere te party. Mona penya ber total kame iti timo investigation orre me jami kana chahere ye obedo kana me investigation chahere ye no luak duchu moho ilao ni mono kop me choye nani me kobo ni pa beda member me parini ho chahere tinini o chahere John ame ya no dogen aduong Denis Hamson Obua ame wore we yamo te kobo kana ler ni mono en achalo bala flag beara me ajuri ya leptong en pe bedo kere ngech akwa ho choye na me moko ni ayada we pare me chapa ching te da pari me yibach ni me NRM ame apendong te bedo ni luak ducha wur macha olohere ya juri ni ene lungo chohere mor ture awene ame kune jolo kre jamo olohere do te pari me NRM me wek en achalo bala flag bearer nyuni chairman party me ajuri e wuri ngegi achiel ni an nyangari aya ka romana lo te par me NRM ana nyangada lo te par me NRM bien kitamo lo kere lo bala ginna me ngato ke me do lo here do te par me NRM kunya ya juri miro wot poch bae nyini wot ture wot nyute bore wek enge
Monno atamani nuwa bedo the first time ameko di gina bedo kitono atimere history me NRM me Uganda. Omara, Jalo political assistant. Gina me otimere. Thanks God ni pe obedo surprise borwa. Wano tu ngeyo ni kodi gino biro timere. Iyo nge ginora me otimere Voice of Lango about 2-3 weeks ago. But yeni kayini itiyo pi mwaha piara yo ya bich, mwaha bich. Gina miyodo yini luor chung. Petie anata moni man puro bedo chung me ipati. Obua pe miere luor Omara. Teki gino chung kaya no la Omara wana yate wo chwake. Edi yoro kena wana kwa yoni kada wana chung Omara lanye ena ye bin fia Omara. Man puro bedo gime yot. Weha kere wuor ni teki yera moro ke kena timere juri mwaha moro ke kena me yera bedo kere ginora me arach wanga do timere. Ento wana kwa yo kwa ni kono twere ni Denis Hamson. Weha di gino dong bedi. Teki yera tie nuo koko tie. Teki yera tie nuo koko tie. Bora kodi ngo amaho ngo gini ene. Wata wani manulu miere ngo. Tuni ya giki. Wano tikere gen ni gina me otimere ni I am happy ni na watu loki. Omara gere nyo duogo. Ami to poyo secretariat me NRM me timu the needful me miyo nyi Omara duogo. Dodo nguchi okera la me piping. Ed nuo kong dong eno duogo no. Ngata me opo cho ye. Pe beru kere serial number. Ame pe o faking. Omara kere serial number. Ame cho ye kere. Ibu me bolo kuiga. Me NRM. Danga kari giri gina mito. Unyo pe amito. Tieno Omara nye hachung. Bete bendera. Me NRM. Dango por peye. Bora gina ngo gini ene. Pe atich. Atwame yana gigera kakano. Show no chamut. Ana awinyo penyeng Omara Stephen Nyeko. Ame NRM no ngoloko. Ni pedo miru chunga ya juri. Kun Omara obedo active youth me NRM for long. Yung ya UPC. Apenya do tieni. Kayini ti aber. Ame genu tichi. Dai maro tichi. Iluoro ngo kedi chung. Laure hoko wichon ni. Atin ka odor naha. Yo yashu ngeo. Omara Stephen tia chung. Da wanu bol queer ma juri kedi bully ma juri. Wanu wori yung Omara. Da onto chung kedi Omara. Na wanga mo nuo ni Omara. Uchung kedi Obua. Aka Obua te lanyi primary election. Onyoente lanyi Obua e primary election. Wanu wood kedi ngata ma o lanyo e primary election. Nyajo loni Onyok Ronald Herenayo. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.